أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Imam Malik rahimahullah ta'ala said, wathi loyo muntu loyo oza nebid'a la kule nkolo ye-Islam, loyo muntu loyo oza ne-innovation, loyo muntu loyo oza nemifakela kule nkolo ye-Islam, loyo muntu loyo mayeqeda lapho bese efundisa abantu ukuthi le bid'a le azenayo ihalal, le bid'a le azenayo noma lo mfakela azenayo uright, abantu mangabe bewenza ubasondeza eduze no-Allah subhanahu wa ta'ala. Lo muntu loyo uze nenkolo yakhe entsha, uqale inkolo yakhe entsha, and lowo muntu loyo ngoqala inkolo yakhe entsha ngayamagama loyo muntu loyo uyagcizelela noma utshela abantu ukuthi umprofeti uMuhammad sallallahu alayhi wasallam akawugcwalisanga umlayezo wakhe, khona akushiya kushoda. Umuntu owenza ibid'a isono sakhe yileso, isijezo sakhe azosithola ukuthi uthi umprofeti uMuhammad sallallahu alayhi wasallam umlayezo wakhe akawugcwalisanga, wawushiya ushoda, yena wazi kangcono kuno Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ngoba uAllah uyasho kuQuran ukuthi the Quran, the religion of Islam, iQuran has came to fulfill. iQuran iwona mlingo wokugcina uAllah awuletha emhlabeni kuProphet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the greatest miracle of them all. Wena ke oza nebid'a noma wena opractice ibid'a noma imifakela noma ama innovations, uthi wena le statement saka Allah mayethi al-yawma akmaltu lakum dinakum, namhlanje inkolo yakho iphelele, namhlanje inkolo yakho ngiyayiqeda ngayo, ngiyayivala, ayishoti ngalutho. Uthi wena owenza ibid'a noma wena olethe leyo bid'a leyo, uAllah unamanga, wena wazi kakhulu kunomdali wakho. Usho njalo wena, njengoba uAllah ethi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. uAllah uthi Muhammad sallallahu alayhi wasallam akazikhulumeli yena ngokwakhe, kodwa yonke into ayikhulumayo inspiration, yinto uAllah am-inspire ngayo ukuthi ayikhulume. Uthi wena leyo inspiration leyo Allah a-inspire uProphet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngayo ukuthi ayikhulume ingamanga, wena wazi kakhulu ukudlula uAllah, wena wazi kakhulu ukudlula uProphet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So my brother, my sister, wena obhizi nebid'a, wena owenza ibid'a, angikhathali ukuthi ibid'a bani le wena oyenzayo, kodwa ngiyakutshela ukuthi inkinga le oyiqalayo empilweni yakho ene izokufaka enkingeni. Umuntu odlala ngomlilo, umlilo uzomshisa. So stop playing with fire. Usenesikhathi, shintsha, phenduka, uyeke leyo bid'a yakho leyo wena oyenzayo, leyo mifakela yakho leyo wena oyenzayo. Uthuka umdali, uthuka umprofeti Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uthi wena uAllah akayazi Islam njengawe, uthi wena umprofeti Muhammad sallallahu alayhi wasallam akayazi Islam njengawe, akaqedanga ukushiya umlayezo. Uma ngabe ethi nginishiya nezinto ezimbili, iQuran neSunna, uthi wena hayi mina ngizoeda esithathu okuzoba ibid'a. Usho kanjalo wena. Basobhake mfowethu, basobhake dadewethu. Sengathi umdala ngakuvula amehlo, akuvula ingqondo, akubonise inkinga ozifaka kuyo mayelana nale bid'a le wena oyilandelayo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.